Bana beso dumelang ke a dumedisa hape wa dumedisa makatolle wa kgoro dikatuwe makatolle wa topo tse tshweu se eletsa mangope taola e supa kopano ya motho le modimo wa hae makatolle o kgathatsela mo le siko teng o tlosa lefifi bathong o ba apesa ka kganya makatolle o kene ka hare ho lona makatolle o dumedisa khutlo tse nne tsa lefatshe borwa le boya botjhabela bophirima makatolle wa dumedisa bana beso taba ke ena he mona ka jeno taba ke ena e sale ke le tshepisa yona hore re tla re buisana ka yona taba ya ho se rwala kapo mefuta ya dihwala tse rwallang moya kapa ha ke re moya o motho a sa tsebeng batho ba rwallang ho hlahloba ke mefuta efe guys mona na ke tlo bua ka ntho e teng ntho e ke e etsang ntho e ke e tsebang but ho batho ba tlang ho nna ke a tseba rona le dingaka tse nshebellang ona le dingaka tse tlang ho nna le skebe la re ra etsa makatolle o right ene le yena wa hlahloba no ha ke sebetse ka yona ke batla ho bua maka ke sebetse ka yona ntho e ke sebedisa ke tlo le jwetsa ke sebetse ka yona but tsona ho di etsa ke a di etsa dintho tseno tsa ho wadisa batho ho rwalla taba ya moya ha re tle mona he mo Fukeng ho rwala motho ya jwang a rwallang moya pele re kena mona re kgutlele morao pele ho motho a qalang ho shebella ska lebala ho subscribe bo so click mono tampo mono o commenta o share o etsa ntho ngwe le ngwe but subscribe mono o shebelle hore di video tse ding tse tlang tse tjhesang di skebe tsa ho feta di video tse latelang di skebe tsa ho feta khutela tabeng mo Fukeng ho rwala motho ya jwang ke mang a tlamehang ho rwala motho a ka nna ya rwala ke motho ya na le moya re ke tjho jwalo ya na le moya wa seprofeto isithunywa lenyeloi moya wa seprofeto kapa motho yeo e leng ngaka a sebetsang ka sedimo a kana a rwala mara ha se bona kaofela batho bano e le batho ba rwalang ba mela hantle ho rwala motho ya sentse a bona already ho rwala motho ya bonang already hore wa kgona ho bona ditaba so le hona ditaoleng mono nna ke a itseba e teng ntho eno hona le moriana o teng o kenywang ditaoleng hore motho ditaola di kgone ho dula hantle ho yena moriana ona o kgone ho qoqa le yena moriana ona o kgone ho qoqa le yena so ha re ditaoleng ka jeno re bua ka taba ya ho rwalla moya ho rwalla hlahlobo le moruti a ka nna rwala ba teng ba dikereke tsena tse hlang di-TV wa bona ba yentseng hona le bele hore ba e sebetsa ka di-tricks but nna ke batla ha re fihla tabeng ya ho hlahloba bana beso di-tricks di emelle ka thoko ho sebetse moya ho sebetse modimo ka hare di-tricks di emelle ka thoko ho sebetse moya o bue experience e emelle ka thoko ho bue moya because experience e tlo re lematsa kapa ho sebetse serwala fela ho sebetse serwala hona le batho be ke ba tsebang ba dikereke tse ding tse fapaneng but ke dikereke tsa semoya ba bang ke tlwaelane le bona batho bano ba rwalletse moya mark my word ba fetho batho bana ba bua ntho e nngwe ya mohlolo kore la o lo hlahloba o mamela ditaba tsa mohlolo but I don't fear anything now because naturally ke ntho e ke ifuweng ke modimo le badimo hore ke kgone ho latella taba ke tle le taba ke fane ka taba if o no dumeletse ya le mabitso ne ke tla lefa ke dintho tse ke di bonang bo di address but ha o dumeletse jwale re mona na he re na le di-level kapo mefuta ya ho rwalla moya di-level kapo mefuta ya ho rwalla moya wa ho rwalla bana beso ka sepoko which is ke ntho e nka o etsetsang yona le ho sane ha o tla ka sepoko ka tsela e jwang ke batla o e mamele wa rwala ka lebitla la motho yeo e ne e le ngaka kapo moruti ya bonang kapa moprofeta ho rwadisa ka yena
motho ono. So hona le dintho tse mixiwang mono, which is ke dintho tse powerfully bana beso, mara di teng mona. Ke se kene into details ho tsona. Ha o so o roetse ka motho ona, o ne le ngaka kapa moruti kapa moprofeta, then hona le bophelo kapa hona le tsela eo tlamehang hore o operate ka yona ha o sebedisana le motho ono, more especially o tlo mamela dintho tse tswang ho yena, hore yena o na rata eng, o na sebetsa ka tsela e jwang, and o tlo sebetsa ka nako haholo. Kore ena ke ntho e ka sebediswang ke batho be le hore ke mazayone, ke ba apostola, ke batho ba kereke haholo, because ba na lo etsa meletelo. Normally ntho ena e sebetsa bosibu, ke sepoko, ho fitlela mesong, maybe ka bo ma 4 ntho eno ya suta wena, ya suta ntho eno. Then ha e sutile he o so sebetsa wena, but ha o no ba powerfully than ha o sebetsa ka yona. Mara ia demanda guys, ia demanda, and it is very dangerous. Kai ho batho ba senang bana le letswalo, ho batho bana le letswalo, e ka nna ba bokotsi ba ho tlisa bohlanya ka tsela ya hore motho ole ha batla ho bua wa bua at any time neng ka phapha mantsa o jotsa ditaba tsa batho, o tsamaya ntse o bua liwane, batho ba qetelletse ba itse o lahlehelwa ke kelello kapo o ya hlanya, o lahlehelwa ke kelello kapo o ya hlanya. So o tsebe ke motho ono, and mostly ya batho ba roetseng ka dipoko, re ke re ka sepoko sa ho hlahloba, then wa ba bona like bo clean ha bo bongata ho bona. Taba ya pele ha bo bongata, but batho bano ke o jwetsa ho ba ya hlahloba, bo clean ha bo bongata. Taba bobedi ba rata jwala, most of the time o tlo fumana hore nene le ha motho wa ya kerekeng o batla ho tshwara tse pedi tse tharo khona tlo kgonang ho bua he, ha sa tshwere tse pedi tse tharo, and o tlo bua motho la o tlo hlahloba o kena ho yena motho la ta o etsang motho ono ka tsela e jwalo. But ba bang ntse ba roetse ka dipoko, but ba sa rate jwala, ba sa rate jwala. So taba eno e tla mono mo e leng teng he, ka tsela ya hore ke ntho ya pele e nna Mofokeng ke tsebang o etsa, ye nka o etsetsang yona if o tla ona o tshwere 20,000 nka o etsetsa yona. Then ha ise le teng o tlo ntsha mabitso, o tlo ntsha di-address, o tlo ntsha di-surname ha o hlahloba, di-number phone wa di bitsa ka ntho eno bana beso, wa di bitsa di-surname, mabitso, di eng kaofela di a tswa ntho tseno ha o tshwere ntho eno. So re na le dizizwe ka etsa video ya tsona one day, le utlwisisa hore dizizwe ke eng, but ke combination ya meriana ya mafatshe e fapaneng ka bo strong le ka mesebetsi ya teng meriana eo. So meriana eo ya kopanywa o etsetswe ntho ya ho hlahloba le teng ka di-level tse sa tshwaneng, ho na le dizizwe tsa di-judge, re ke tse jwalo tse kgolo le tsona di include taba ya sepoko ka hare, ka hare, tse ding not kaofela di include taba ya sepoko. And dingaka ha di le mona ha di etse dizizwe ka tsela e tshwanang, but ho na le di meriana e re tsebang hore ena ha ile teng monana e ya hlokahala hore ntho enana e kgone ho ba teng. Ho na le diphoofolo tse ding tse hlokahalang, ho na le tse ding hape tseo e leng sephiri ha o etsa ntho eno. So dizizwe di ema ka mefuta e mengata bana beso, re ke bue ho na le tseo di komang pele ke a di etsa, which is ha di too much dangerous, ha di dangerous nka etsa jwalo, but tsona di demanda coke e ntsho, di batla coke e ntsho ha o le motho wa di sebedisang o nwe coke e ntsho. So kore ha o tlo di nka maybe re ko fe dizizwe tse hlahlobang tse kubuang, di batla o be coke, o ska bana le allergy coke kapo mafu a tlo etsang hore coke you disturb, o nwa coke ye ntsho most of the time, o nwa coke ye ntsho,
wa di phamisa. Nna tse ke na le tsona ha o di komme one like o di komme ka Monday di a kgona ho lasta mmeleng wa hao up to 7 days 14 days ha o di komme one. Ha o ntso di phahamisa o di phahamisa ka coke bana beso, o di phahamisa ka coke. Dijejo tsena tse ke na le tsona tse ding hape ke tse tsubuang, wa di tsuba jwalo ka sniffi, wa di tsuba jwalo ka sniffi, di kene di bue le wena, di o kokele taba, di o fe taba, o fe motho taba, o di tsuba jwalo ka sniffi, di bua le wena. Le tsona bokotsi ha bo bongata hakalo mono. Then ho na le ke bua ka dintho tse ke di tshwereng, ho na le tse kenang mmeleng tse phatsang, ho na le tse kenang mmeleng tse phatsang bana beso. So le tsona ke level e hodimo, ke level e hodimo haholo ka tsela e makatsang. So e batla hore motho ha tlo dinka a ba le sure hore o tla kgona ho emela ntho eo a enkang. Ha o be hakalo, ha o be ka tsile kalo, but o bo le sure o tlo kgona ho dinka na o tla kgona hore o manage motho. Mohlolomong ha le qala le kana la sokodisana in terms of communication, but hana go ntse ya o le kgone ho adjusta le yena le sebetse hantle ka tsela e tshwanang. Ntho tsena di a sebetsa bana beso, and di teng di a phela, re ke se di balehele, di teng di a phela. So moya o ya rwallwa, moya o ya rwallwa, o kgone ho bona bana beso. Ha ona ngaka e sa boneng banna atjhe. Nna ke tsebe kore le kereke e senang bo profeta ka hare, I rather hore ke ye taverneng, ka mpa ka ya taverneng ka lo itulela taverneng ha o sena bo profeta, because jwale ho bona ke bophelo ba rona, ke bophelo ba rona, ho bona ke bophelo ba rona. So ska lebala ho subscribe ha o qala o shebella ngwaneso Dr. Phoka o teng, re tlo di otla di ngata, di no fela di ngata, ke tla dula ntse ke di tlisa ka mehla le matsatsi ho lona. 068213 4374 Sebenzile Street, Residencia Plus Holo sa Tshepo Themba, le opposite ya office tsa masepala Kapa Trenius station sa terene sa Residencia bana beso. Se zone 6 extension 5 ke a tholahala mono, ke a tholahala mono. So ke taba ya ho rwalla moya e teng bana beso, ya phela and ya etsahala. So ho na le dikupu hape, dikupu tse kgonang ho diwana tse o kgonang ho rwalla tlhahlobo ka tsona. Di a di fara di two ya di two. Ke na le se seng se ke se etsang mona hae ka morubisi, se ka tella morubisi o bona ntho e le kwana, hloena e sotheya 360 degrees. So morubisi wa phela la le re ke boloi lona, mara wa sebetsa. Ona le se nna ke se etsang se kgonang ho bua, but seno se bua le wena ngaka, wena o tla qoqela motho wane o hlahloba ka sona, so o fa ditaba. But ho ntsona le tse kgonang ho bua ka tsela ya hore se bue se ntshe voice tsa nnete le tsa maka di teng, se bue se ntshe voice o utlwe hore di a bua tse teng tse phelang. Seno re ke se bega tsela hore for now ha ke na sona for now. So morubisi ono wa bua mo le mane mo re tlo etsang diwana, ho motho ya batlang diwana, batlang ho etsa diwana le tsona di fana ka that connection ya spirit for taba ya divination. Ha o tlo hlahloba motho ya ufa, ke kgona ho di etsa le tsona, ke kgona ho di etsa e be ntho tse dulang ho wena. Ke na le tse tsubuang hape, ha o le motho wa tsubang zolo, wa kgona ho tsuba o etse zolo, then o kgone ho tsamaya o lo bua. But tse ding ha se di rwala, it's like ena ya zolo le ya sniffi le ya hokoma, but ke disizo ba fetwe di powerful, and di tlo fa matla, di tlo fa ntwane. Taba o tla le yona, o ratang ka po sa rate, taba o tla le yona. So ke a leboha bana beso, ke a leboha haholo, ke a leboha. Modimo a lefe matla, ke lebohela ho sebetsa le lona, ke lebohela tsietso e leng fang yona ka ho shebella di-video, ke lebohela boitelo ba lona ho tloha mafatsheng a hole ho tla ho nna,
le lona ba haufinyana ke lebohela boitelo ba lona ho tla ho nna bana beso. So ke a leboha, ke tlo dula ke le teng dintho tse ding le tse ding tse o hlokang hore ke di arabele, ke tlo di arabela. Hona ntse re le tabeng ya ho rwalla moya, ke bone hore hona le batho ba batlang ke ba thuse ka ditaba tsa bo mahlahloba, bo disebediswa tse ding tse itseng tse rileng ra bua ka tsona, like bo hlahloba ka bo di-card, ke ntho tse ke di tsebang, bo di-tarot card, bo di-crystal ball, bo mataisi, ntho tseo kaofela. So guys, re tlo etsa class ya 3 months, every 3 months ke class e ntjha, but ke tlo ruta ka Zoom cause ba bang ba lona le hole. Re tlo etsa mono group ya rona, ke rute ka video live, re shebane, then o tlo patala, mara re tla etsa video ya teng ho thusa batho ba hlokang. Ya tseba ke shejellwa ke dingaka tse ngata haholo, banna modimo a ntsa mpeile kore ha ke lakatsa hore nka shwa ke tsamaye le ntho ena ke itshwere, hona le batho ba sotang ka yona. So ke sello sa ka seno, ke batla ho siya tse ding tsa ditsebo tse ke nang le tsona, ke di sherele batho ba bang. Le ha e sa tlo ba mahala, ho ba bang e ka nna ya tura, ho ba bang e ka nna ya ba cheap, ba tlamehile ke iphedisa le nna ke phele. Mofuteng o teng ka mehla le matsatsi bana beso, moya wa rwallwa ho kgone ho ba powerful. But hona le batho ba tlang sentse ba le powerful, ba shapa molebe, ha se batho kaofela ba rwalletseng moya. So dintho tseo ha o batla ho rwala ho mohutu wa kereke efe kapa efe, re tlo bua go batla eng, go etsetse ntho e batlang. Amen.